Trubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member ka KHADC uba Penyat Sing Siem haringkat ka jingsanan lang uba Fantin Lakadong bat ki officer ka District Council ha ka nyaw tarik unay wing arajar at pulay lalit ban khanrai ki kot kisla hayo majai bat ban pej bania ki kot kisla ju ki barjala ki bawan ban khayi ha ka te ka yo साइबर सेटअप अभी चेक करके गया सब कुछ लेके गया क्या नाम दुकान साइबर सेटअप अभी नहीं नाम दुकान का नाम सर अभी तो मालिक लिखा ही नहीं चल रहा है ये सब उनका बुक है पूरा ये बुक है सब तो सेवा का उनकी गाड़ियाँ चलते हैं दुकान का नाम ये तो एक्सपोर्ट का हाँ ये सब नाम लिखा ही नहीं है ऐसा मत बोलो ना लिखना है तो कोई बात नहीं हाँ सर बताइए आज बंद करेगा ये दुकान क्या क्या कागज अब ऑफिस में हम लोग का ऑफिसर में सब ha ka jing jurep lalap babon ki dukan ki khang bari ki kap tu ka ni ki dukan ki bambiang ki kot kisla usi yam ulabatha ban pha khang shi sandan ni ki dukan dia madan ni ki dukan he tat hadu bakin dawan mi she District Council ban penbiang ye ki kot kisla आपका नाम क्या है? तो आप लोग एपिक है तो नहीं लेके मेघालय और ये क्या क्या बिजनेस आप लाइसेंस है ये तो अपना खुद ही करता है हाँ? अपना खुद ही करता है लेकिन ये मार्केट है ना मार्केट तो as per rule and act of trading by non-tribal regulation district council तो कोई भी बिजनेस ट्रेड लाइसेंस चाहिए अगर छोटा ना बड़ा बिजनेस वही बिजनेस है हाँ? तो डिटेल दीजिए तो अगर ये क्या लाइसेंस नहीं तो हम लोग बिजनेस बंद करेगा तो सब डिटेल ऑफिसर में दीजिए तो पूरा में सिर्फ आप में सब में ऐसा एक ही रूल है ulong ru baya kum kini ki jaj na kalyang ka council hapo ka jingilam jong u anam aila di ki barjala bakin wen belasuk ha ka jala khlem ki kot kisla ki babiang ini kasih Tres में ने आप मालिक Profesional tak? Profesional tak? Kata kita begitu terus kok ini. Kita pun hidung tangan dia. Video ban gua lotik kal barang kamjing sia. Kami sangat mahal mawar. Kim ai pun. Tapi nak itu ban ibat hindi kinsong kambiang kot kislah pun song. Mata long rimba ap kita sudah kan Pak Kiro. Ha? Kan Pak Kiro. Kum lu buat tangan dia mu. Kan itu kawasan di ah. Takai. Kata dia long siu ni kita. Takai dulu dia buat tangan ni ikut mu. Tangan dia. Takai. Video ban pinjang ni ikut berdiri berapa jam. kalau cai ba kini dukan kiba hang sikim day jong ki kasi David ki degi banabar te la lap dalam ka jong mat antas ni buat kini kiba peleru kiba lala ban khang te kala long ka jis nang ki buat kini kiba khang ru bangim ya kendu ikibrio badan apa jong kini ki Jakarta ni bukan di business ingin pak pada ke notice shen ni lah syai kasi kalau pak penbiang ke notice baru buat kan bom kimpak penbiang itu kot selang ingin empat lah ban ajib dan ikiban pilih. Nak kalian jungi kum ke council wan ada ngidon tang kumban riu pongut riu potam ki enforcement ban pej yang sam kali ki district
bahap hapo KHDC Henry ngasoban ongba ajing ro ke enforcement sendiri ki bala Trishtom wat kaman pawa keberang duna bah tang dru pomut ki enforcement ngila ban ajing seperti ni te kamde ke besuk ban mare September bhoi ban wan shin hispo border Bangladesh Shamajai ban lek sa sipo sikitan Nongston sikiwewe ki West Khas Hills ki Southwest te kamde ke basuk le sitang hai ipor bakindap bangila andai nakaliang jungi ni kut jingmut bangin Trishtom ba kini ki kam bian ki ba wan khayi daki khar ki dari berabat kinamla ban shuyo like lut tumni but kapan kenmau ini ba hakiwi kwe jela but lada data hapo Assam group ngapai kena samla khasi dan iki samla wat kam jungi kin nik seng tang we business su kalong ka bae na kinam yo la ka pun dan let's say la banong kuman su an kusa tang man seng tang we kwai i dukan kwai wai dong tang man seng we dukan kwai dong ru let's say ka ban yo yaki te balai kini pat kidawan sini ki yo kat pemon dan also ban kentu kan yaki riojungi yaki long kemi long pa ki riorang ba bakin dan kaman sim jingkit kli namta kalawai jungki kun kiti namta kalawai jungki samla wat kamat jam bakini ki babon ki kam kerhai ngidan rei lawan ban kini ki wai pa tengah kentu ba kinem dei ban ailat kan ki bana babu rei kabaki ki la ban trei ki dei bai ban rei la de bat kin ya la ka jong kerja kan ni teka kubor nak kalian tuan ia mentang ngimlap manu bade try dukan try jaka menuru basyong dukan ba ran ye kini ke business ni ba penyak kini ka kam business dan kalian ini imbansi aban tak daka notice ka show cause notice yaki ba ladaki dang kam ya ka trade license bakin wan ban baki dang kwa ban khai kin hab ban buat kat kumtian kin don ke baladan nak kalian ada sikit de kumnum no license sausungi kila ada ban 1 week but nakamta kini ki petitioner ki balik siapa high court ru sauku sawut arpungut ki exporter but arpu sawut kini ki babu kini ki business repair ki dukan kini kita but yakini ru ka syong hani impact minta kena bangin exercise yaki rules yaki act ke jungi ki bangidon ki babiang hi ki kot sla sing impact nak kena quality but nak kalian ke council ladangi hab ban ai ngin ai lor ka nongrim ni ladangi hab ban kentai ru ban reject ya ka trade license ngin reject lor ka nongrim ngin mla ban su tang bela dan kanu ka jing ha ni tai ka bangin sule kulma nama habakut de mangi ki ba hawi ka ai mangi hi ni hab ban rekam ndai ban penting ai boleh Nah, paling kini bawa ujur, ini jeruk misau-misau. Ni la persyang ban wan namar nakini ki sautu li arpo kideki exporter kamut exporter kim dan yang katukan ini ki dan tang ke office de yakini kim yo alat minta ban khai la katu kan ni ko nama kim yo kot de kini ki arpo sau li pak kidukan ngadang pa inspection minta pa lum yaki detail nang mengintip shibet nakini ki balik file ship kaput akan nungut ki baple kat no suban play rehajing syam jungi ki bobon ki khang baro shikatane ki khang tam tasngi kata ngamtip henry na kaliang jungi ngin hap hiban ada ka notice sa hisien namangimtip kino ki badai try ki bakumno te namar tagadaw ni hap ban le la ka jong ka size ki jungi ka kamram jungi ya ka bangin hak ben kendap tenak yang ka district council saya hisien nga ai kublai kerpang ya ka district administration DC SP SDPO tula dan lang magistrate tula dan lang ringkat ru bat nak yang council kamtam im in charge jongka taxation iba dan lang iba fanten ringkat bagi enforcement bagi officers jungi ai kublai kerpang nam ta jungki kibla ya Trishtom nang ta ban weng ya kum kini ki kambi ai kiba sedang ban kharoi mentah hari